Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita punya Babe. Jadi sini Ayah lagi di Depok nih, masih segar ya. Lagi datengin acara Pandan Lovers. Oke. Ayo ikutin keseruan kita. Dan ayo. Gak bakal salah, orang bakal nyesel kalau encang-encing pakai batu pandan. Pandan klasik, pandan legenda, lakon raja pandan ngangon bebatuan. Pandan lumut, ada biduri pandan, pandan sutra, nanas emas dan lainnya. Montong bugul apa? Lu pakai aja batu akik pandan, ikatannya kudu ngongkon. Model gigi bajing, asur belalang, itu iketan pandan. Sisik petik, sisik petok, sisik serit, sisik gurame, gosokannya tulang lindu. Batu akik pandan, batu jawara, jauh-jauh banyak saudara. Mau pakai batu akik, lu kudu pakai batu akik pandan. Batu akik pandan mah batu warisan nenek moyang. Jaga dan pelihara batu akik pandan, jangan sampai hilang tergerus zaman. Gak bakal salah, orang bakal nyesel kalau encang-encing pakai batu pandan. Pandan klasik, pandan legenda, lakon raja pandan ngangon bebatuan. Pandan lumut, ada biduri pandan, pandan sutra, nanas emas dan lainnya.